Misteriozne i šokantne činjenice o ubistvu najlepše devojčice u Americi. Pre nepunih 20 godina, ubistvo šestogodišnje pobednice takmičenja za najlepšu devojčicu John Bennett Ramsey zaokupilo je pažnju američke nacije zbog misterioznih okolnosti pod kojima se dogodilo i nesposobnosti organa krivičnog gonjenja da nađu ubicu. Devojčica je nađena zadavljena i pretučena u podrumu roditeljske kuće u Boulderu, Colorado. Neposredno nakon što je njena majka u toj istoj kući našla pismo u kojoj otmičari traže otkup. Bračni par Ramsey, John i Patsy, kao i njen 9-godišnji brat Berk, bili su glavni osumnjičeni, ali su jedno po jedno, kao i nekolicina drugih osumnjičenih, oslobođeni sumnje, a misterija devojčicine smrti ostala je nerešena. Veoma čudna poruka sa zahtevom za otkup. Ramseyevi nisu ni primetili da im je ćerka nestala sve dok nisu ugledali poruku na stepeništu u kuhinji. Poruka od 2,5 strane bila je ispisana rukom, što je neobično, jer postoji mogućnost identifikovanja rukopisa. Nakon analize je ustanovljeno da to nije rukopis Johna Ramseya, ali je test rukopisa Patricia Ramsey pobuđivao sumnju. Od roditelja je tražen otkup u iznosu od $118.000, koliko je tačno iznosio i bonus koji je John Ramsey primio neposredno pre toga. Korišćeni papir je iscepan iz bloka u njihovoj kući, a istražitelji su u stanu našli i nešto što je ličilo na uputstvo. Da bi sve bilo još jezivije, otmičar je opisao sebe kao grupu pojedinaca koje reprezentuje malu grupu stranaca. Policija u Boulderu je ozbiljno uprskala stvar. Kada slučaj ostane nerešen 20 godina, naročito kada ima toliko dokaznog materijala, prvo treba osuditi organe krivičnog gonjenja. U ovom slučaju policija u Boulderu propustila je da postupi po standardnim pravilima na mestu zločina, na primer time što nije obezbedila kuću porodice Ramsey i sprečila dolazak posetilaca. To znači da su njihovi prijatelji mogli slobodno da tumaraju po kući uz mogućnost da namerno ili slučajno ugroze značajne DNK dokaze. To je priznao i šef policije. Telo devojčice je nađeno u podrumu nakon što je policija već bila pretražila kuću. Zvuči neverovatno, ali nakon što su dvojica policajaca posle nalaženja poruke pretresla kuću Ramseyevih, John Bennett su u podrumu našli John Ramsey i njegov prijatelj Fleet White. Bila je pokrivena svojim omiljenim belim ćebencetom. Usta su je bila zalepljena trakom, zglobovi šaka vezani, a vrat joj je bio obmotan konopsem. Činjenica da je policajci nisu našli prilikom prvog pretresa i dalje je najveća misterija u vezi sa ovim slučajem. Prilikom obdukcije u stomaku devojčice nađene su nesvarene kriške ananasa. Zašto je to bitno? Zato što je na tome zasnovana teza da je ubica nahranio neposredno pre nego što je počinio zločin, što znači da ga je ona poznavala. Istovremeno, otisci prstiju njenog 9-godišnjeg brata Berka nađeni su na čini ananasa koja je stajala u kući, na stolu u kuhinji, zbog čega je i bio osumnjičen. Istraživački novinar Steven Singular izneo je uznemirujuću teoriju o ovom slučaju 1999. godine u knjizi pod naslovom Istraga o slučaju John Bennett Ramsey, medijima i pornografskoj kulturi. On je izneo tezu da je ubica bio pedofil i da je izabrao John Bennett zato što je učestvovala na dečijim izborima za Miss. U kraju u kome je živela bilo je čak 38 registrovanih seksualnih prestupnika. Ova zapanjujuća činjenica govori u prilog Singularovoj teoriji, ali je policija istragu koncentrisala na Ramseyeve kao glavne osumnjičene i propustila da ispita mogućnost da je ubica neko potpuno nepoznat. Lokalni Deda Mraz je bio osumnjičen. CNN je 2006. godine objavio članak pod naslovom Da li je Deda Mraz ubio John Bennett? Zastrašujući naslov odnosio se na Billa McReynolds'a, koji je glumio Deda Mraza, dok je njegova supruga glumila Deda Mrazovu ženu. Bilo je to u kući Ramseyevih samo 2 dana pre devojčicine smrti. Kako je uspostavljena ova zastrašujuća veza? Dok su bili u njihovoj kući, McReynolds je John Bennett dao božićnu čestitku u kojoj je pisalo dobit ćeš poseban poklon za Božić. McReynoldsovi su i sami imali ćerku koja je oteta tačno 22 godine
pre smrti John Bennett, a Janet McReynolds je napisala komad o detetu koje je nađeno mrtvo u podrumu. Na kraju je sve to pripisano čistoj slučajnosti jer je bračni par oslobođen sumnje posle DNK analize. Također se desilo i lažno priznanje Johna Marka Carra. U avgustu 2006. godine mediji su brujali o Johnu Marku Carru koji je priznao da je ubio John Bennett Ramsey. On je bio nastavnik u osnovnoj školi za kome je raspisana poternica zbog dečije pornografije. Nakon što je nađen u Tajlandu i uhapšen, priznao je da je drogirao i seksualno napao devojčicu, ali je rekao da je umrla nesrećnim slučajem. Carr, međutim, nije pružio istražiteljima ni jednu informaciju koja već nije bila poznata javnosti, a njegov DNK se nije poklapao s genetskim materijalom nađenom na devojčicinom telu. Vlasti su zaključile da laže, njegovi motivi možda nikada neće biti otkriveni i mada se ne zna gde stanuje, priča se da trenutno živi kao žena pod imenom Delia Alexis Reich.